Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün oktyabrning 18-i Cuma kuni biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Budjet bakılmasından evvel yukarı Rada hakimiyetke bir sıra sualler keçirdi. Esas meseleler arasında Zolotoy Eden Ukraina ordusunun keri çekilmesi. Ukraina Mudofaa naziri Andrey Zagorodnik kaydetkenine göre ordu tek 7 günlük tinchliktan son keri çekilecek. Atıcılık silahlarından hücumlar da kaydedilecek. Dış işler nazirinin movini Vasil Bodnar kaydetkenine göre Donbass'ta boyeviklerinin tolu ya da kısmi amnistiyası tek kanuni silahlardan son olabilecek. Є два терміни, про які ми говоримо на сьогодні. Bugün müzakere etilgen iki şey var. Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde 2014 senesi vakaların iştirakçılarını cezalaf. İkincisi de amnistiya. Bugünkü günde Ukrayna Minsk anlaşmalarına göre hepsi maddelerini becerdi. Amnistiya kanuna dair tolu ya da kısmen azat etülüf işgal etilgen topraklarda kanuni hakimiyet organlarının seçiminden son gerçekleştirildi. Kiyev'de Ukraina müstakilligi ve azatligi için elak olgan kadınlarga bağışlangan alleya açıldı. Kadın kızlar veteran hareketinin azaları yerli parkta 14 alma teregi saçtı. Tereklerinin yanında da elak olganlarının adları ile cedveller koyuldu. Merasimge onların tanışları, veteranlar ve komşu evlerinin sakinleri koşuldu. Bu senenin aprel ayında bu gibi alleya Donetsk vilayetinin Kramatorsk şehrinde açıldı. Anda 13 alma terегі oturtıldı. Коли ми готували цю алею, Bu aleyani hazırlaganımızda 13 terek oturtmağa planlaştırgan edik. Bu kızlarımız hakkında hatıra. Ama oktyabrning 15'inde düşmanlarının kurşunu Yaroslav Nikolenko'nun hayatını aldı. Onun için 14 terek oturtulacak. Endi da bir cedvel sımırlayacakmız. Onu da koyarmız. Ми, звичайно, опікуємося всіма ветеранами. Biz hepsi veteranlar hakkında kaygırayımız. Çeşit teşkilatlarga kol tutamız. Cemaat teşkilatlarının lehalarına kol tutamız. Kadın kızlar veteranları pek mühim bir mesele. Men de şarkka olgan veteran olarak jengte kadınların yeri hakkında yaxşı bilem. 867 Ukrainalı bu sene insan satışından zarar gördü. Onlardan 85 bala. Çoğusu onlarda Ukrainalılarını Rusya, Polonya ve Türkiye'ye çıkararlar. Böyle malumatını İçtimai Siyaset Nazirligi açıkladı. İnsan satışından zarar görgenler devlet tarafından bir kerelik maddi yardım ve psikologik yardım alabilirler. Nazirlikte kaydetkenlerine göre insan satışının kureşte Ukrainalılarının bu meselege bakışını deniştirmek en mühim. Çoğusalarda böyle şeyden keçken insanlar bunu seslendirmege korka. Bu meselenin çözülmesi için Ukraina halkara teşkilatlarının işbirlik yapa. Із тих побажань, які б я хотів би озвучити. Seslendirmek istegenim bu Ukrayna'da insan satışı sahasında mahkeme kararları çıkarılması ve bunun uğraşan insanların cezalandırılması. Hem nazirlik hem de hukuk korçalayıcılar cinayetçilerini bilgenmek için büyük iş yaptı. Biz bu materyallarının mahkeme yollayımız insanlar da mahkemelerinin hüküm çıkarılarını bekley ama bu kararlar çıkarılmay. Вашингтон ve Ankara Suriye'deki harbi hareket 5 günge toxtatılacağı hakkında anlaştı. Böyle anlaşma Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Vice-Prezidenti Mike Pence'nin kuruşuvu vaxtında tüzüldü. Barışuv kurtlarga Birleşik Devletler yardımının harbi hareketler alıp barılgan sınır bölgelerini terk etmege imkan verecek. Eğer onlar bunu vaxtında yapsa, Ankara harbi hareketini toxtatmağa niyetinde. Ukrayna'nı yaxşı tarafqa deniştirecek gayeler. Ukrayna'nı aç tahsil leyhası çerçevesinde takdim etildi. Leyhanın finali Kiyev'de geçti. Onda Ukrayna'nın çeşit köşelerinden 13 binden ziyade talebe iştirak etti. Leyhanın esas maksadı yaşlıktan balalarga cemaat faaliyetine merak ve sevgi aşlamak. Yarışta Novgorod-Volynskiy takımı galebe kazandı. Esas bakışlardan biri Leyhanın omurga geçirilmesi için maddi destek.
Наш проект – це театр життя, це наша інтерпретація. Бызымлей хамыз бу аят театры сыдырымында балалар жидди ичтимый мевзуларда санлаштырмалар япажах. Бу меселелер театр деде яшанажах. Аятымызда бу хаталар япылмамасы үчүн. Біз бу мевзуларны көтережекміз. Меселя, буллинг, эвде кавгалар, хасталарга мунасебет ве иляхре. Триболь деваранден бугунге кадар Украина тарихы. Киевде весекалы кинолейха озеранда чалышмалар башланды. Бу 8 бөлімлік сериал. Бір бөлім Украина миллеті шекленмесінің айры девріне бағышланған. Тизернің бір қысмы Пироговада чықарылды. Тәфсилатлыжы невбетті келев хамызда. Господа граждане, селяне и селянки, подойдите, пожалуйста. Чекімлер мейданында эски евлер, костюмлер веселя. Я зараз в цьому проекті. Мен шымды буле хада казак рөлүнден. Буда менем кудам душманымны ижа етті. О Батуринге уджум еткен Меншиковның ордусундан аскери ойнай. Тизерге бір қач тарихи вақа да көрсетілежек. Лейха есе 8 қысымдан ибарет. Анда Украина мустақилігінің шекілену в деварлері көстерілі. Дуже хочеться отримати. Сейджілер үшін мерақлы сақыжы олмаған ве файдалы бір фильм олмасыны естейміз. Бұл фильм яшыларымызға Украинада олған тарихи вақаларны тақдим етме керек. Анда ескетілерден башлап 2014-2015 сенелерінде қадар 100 берген вақалар керсетілежек. Сериалға аға Қардаш Капрановларның Украина мустақилігінің чизілген тарихы деген китабы темел алды. Проблема української історії полягає в тому, що ніхто не може її коротко розповісти. Украина тарихының ең қиын тарафы, оның кимсе тарафындан қысқа шекілде ифаде етілмегені. Несі бар оның деген фікірлер пейда ола, ама яқшы етіп түшінсек, әршей қарма қаршы qola. Оның үшін языджы отырып бұл тарихны адым-адым икая еті. Мына шимдеде о менің қолымда. Бұл китап 2013 сенесінде шықты, алада бастырыла. 5 даққалық тизер октябрьнің сонында тақдим етілежек. Мади Дестек Украин Медени Вақфы тарафындан көстерілді. Сериал чекімлері есе кележек сене башланмасы бекленілі, ама илк эвеля ятырымжылар тапылмақ керек. Халисе Зенедин, Селим Тохтаров, Тамара Каноненко, Максим Градобик, UATV. Үрметлі серджілері бұл дақиқаға бұл сонки хабарамасы да-да-да-чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз ярынға қадар көрішкенже.